Ndagusuhuje kandi nkuhaye ikaze ukomeje kuri ibiganiro bya Top News TV. Nizere ko ukomeje kumera neza. Hanyuma nyemerera amakuru y'uyu munsi nyahere mu gihugu cya Libya, aho amafaranga y'imitungo ya Muammar al-Gaddafi agiye guhabwa ikigo gicuruza intwaro. Urukiko rukuru rw'i Londres mu Bwongereza rwanzuye ko inzu ya Colonel Muammar al-Gaddafi wayoboye Libya kugeza apfuye mu 2011 igurishwa, amafaranga azavamo agahabwa ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gicuruza intwaro cyitwa General Dynamics. Iyi nzu iri kuborera i Londres yarafatiriwe na Leta ya Libya mu mwaka wa 2012 ubwo yatangiraga igikorwa cyo kugarura amafaranga yemeza ko yanyerejwe n'umuryango wa Gaddafi, akayaguramo imitungo ibarirwa mu gaciro kari hagati ya miliyoni 100 na miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. Ikigo General Dynamics isanzwe ikora indege z'intambara za F-16 n'ibifaro bya M1. Abraham yasobanuye ko 2008 yagiranye na Leta ya Libya yayoborwaga na Gaddafi amasezerano yo kuyiha ibikoresho by'itumanaho yari afite agaciro ka miliyoni 104 z'amadolari y'Amerika. Ibiro ntaramakuru Reuters byasanze ibi bikoresho byarakoreshwaga na Hamis Brigade yagize uruhare mu guhangana n'abari mu myigaragambyo mu mujyi wa Misrata na Tripoli mu mwaka wa 2011. Ishami ry'ikigo rikorera mu Bwongereza ryasobanuye ko Leta ya Libya yari isigayemo umwenda wa miliyoni 20 z'amadolari hashize imyaka 10, risabye ko ubuyobozi bw'iki gihugu rikoreramo kugurisha iyi nzu ifite agaciro ka miliyoni 11 z'amadolari kugira ngo rihabwe amafaranga yaryo. Leta ya Libya yari yarasabye ko General Dynamics yazahabwa amafaranga y'inzu yazagurishwa ishingiye ku budahangarwa ifite, ariko urukiko rwo mu Bwongereza rwateye utwatsi ubu busabe. Imwe mu mpamvu yatumye ubusabe bwa Leta ya Libya budahabwa agaciro nuko ku masezerano yagiranye n'iki gihugu n'iki kigo yari yaremeye ko nihabaho kutumvikana ko iyubahirizwa ryayo hazabaho kwitabaza urukiko mpuzamahanga rw'ubucuruzi ruri i Geneve ni mu gihugu cy'Ubusuwisi. General Dynamics yabanje kujyana ikirego muri urukiko rw'i Geneve rwemeza ko Leta ya Libya iri mu y'umwenda kandi ko igomba kwishyurwa. Ni aha umwanzuro w'urukiko rukuru rwo mu Bwongereza rushingiye ruvuga ko igomba kugurishwa mu gihugu cy'Amerika. Reka nerekeze mu gihugu cya Mali mubwira ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi barasaba ko hatangazwa itariki y'amatora. Muri Mali, amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta barasaba ko hashyirwaho itariki y'amatora kandi agakorwa vuba bigishoboka. Ubundi amatora yarateganyijwe mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, nyamara ariko mu kwezi kwa 9 2023 umuvugizi w'ingabo ziri ku butegetsi twa Colonel Abdoulaye Mayiga yavuze ko ayo matora azigizwe inyuma kubera ibibazo bya tekinike biri mu kuyategura. Umuryango w'ubukungu wo muri Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO wakunze gushyira igitutu ku butegetsi bashya ba Mali ngo bategura amatora basubiza ubutegetsi abasivile, gusa aba bakavuga ko nta mpamvu yo kubikora huti kuko hakenewe kubanza kugira ibintu bashyira mu buryo. Fouassine Ouattara ni visi perezida wa komisiyo y'ingabo y'igihugu cya Mali avuga ko bitangaje kubona abo batavuga rumwe n'ubutegetsi basaba ko amatora yakwihutishwa kandi igihe amatora yabaga amashyaka babarizwamo atigeze abona umwanya mu butegetsi kuko atabonye amajwi yari yitezweho n'abaturage ngo atanga ibisubizo ku bibazo byari bimaze igihe bitegerejwe n'abaturage. Mu gihe amashyaka n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari muri ibyo, ubuyobozi bwa Mali bwahagaritse ibikorwa byose by'amashyaka ya politike. Umwanzuro wo guhagarika ibikorwa by'amashyaka ya politike na Abdoulaye Mayiga tariki ya 10 Mata 2025. Abdoulaye Mayiga yavuze ko ari umwanzuro wafashwe kugira ngo habungabungwe ituze rusange ry'abaturage, ntabwo havuzwe icyo ibikorwa by'amashyaka byari bibangamiyeho ituze rusange ry'abaturage. Ngushimire rero dukomeje kubana amakuru n'ibiganiro bya Top News. Ukomeze kugira ibihe byiza. Nitwa Patrick.